Għawdex il-bieraħ morna l-Carnival tagħna dur, qatt ma kont laqgħet f'ħajti. Time for John and I, especially, we've been together because David taking a weekend off, we decided to kind of let our hair down. Gozo was fun, it was exciting. Kien vera esperjenza incredibly. Yeah, so I'm in Gozo Okay. with the Sixth Symphony crew. Okay. Hopefully I'll find myself a wife. Għat ma kont mort il-Carnival, ma mort il-Carnival anka tal-belt, ġifiri ma tkellix 9 snin. U tara n-nis kemm huma antiżi fih, kemm vera jitħlu fiha, l-atmosfera kienet eċċezzjonali issa. Yeah, the Carnival so far? Yeah, definitely this is a one-off. Well, this is pretty freaky for me. Dis-sena mal-biss xej. Dubbajt maskra minn hawn però is-sena d-dieħla nitlgħu tella sħabi u naqdu tim ta' xi ħaġa jew oħra il-gost li kien hemm kien xi ħaġa straordinarja. This is for Sixth Symphony's reality TV show. Sixth Symphony, man, love of my life, man. The guys, they're going all the way and I know it, man. IQ's #1. Sixth Symphony till I die, man. Sixth Symphony is the hottest. They're the hip-hop rap group in Malta. Keep it real all day, every day. Sixth Symphony till I die, man. Kultant ikollok bżonn tisma' li dak li qed tagħmel. Huwa xi ħaġa reali, huwa xi ħaġa li mhux inbiss qed temmen fih. Dak il-każ ġifieri l-iktar li nsib l-tfajla. I have done it again. Kif qed tħossok bħala l-mara ta' superstar mondjali? Bodyguard. Don't make me Il-paparazzi jiġru jgħu. And the worst part is there's no Love is in the air. U lil-ħabib kbir tiegħi Isaac. Still tuned into the world famous wake up show, the ultimate hip hop, the world famous wake up. She doing our thing tonight, taking you back. Kif se snubet ħossok l-lum tajjeb? Kif jien? Tillek, Daw ma tnejn nies li barra l-band, però iddeċidew li jagħtu ħajjithom għalmenu bħalissa l-Sixth Symphony. Huma xejn huma parti minn qalbi ġifieri l-istess ħaġa. Tibda tfittxija għal vuċi femminili. Female vocalist hija xi ħaġa li għandna bżonn. Jibdew l-auditions għal female vocalist tas-Sixth Symphony. L-unika ħaġa li nispera li dil-female vocalist tifhem kemm kellna vera niġġieldu u nissiltu biex naslu fejn wasalna. Di xi ħaġa li aħna ilna naħdmu għaliha snin twal. Jiġri nispera li kulħadd ħajġi preparat mhux 100% ma 200%. Xi ħaġa li għalina qiegħda l-qalbna ħafna. Kull marit li spettaturi serjetà u tirrispetta x-xogħol kollu li għamilna s'issa. Jintgħażlu l-finalisti. It was difficult, yeah, because they're all beautiful ladies. Nadine, Jessica, Chantel u Andreana. Però, qabel ma jkunu jafu min intgħażel, il-band titlaq għal Ibiza. L-ajruplan qiegħed 4 sigħat tard. Mhux se joħduni magħhom. Taċċajlu. Noqgħod nistennihom hawn. X'tagħmel?
hours delay biss. Jaslu Valencia. Mbagħad morna l-airport ta' fejn Genoa, mhux Genoa. Għol qegħdin Girona Airport, sejrin Barcelona Airport. Normal. Għawmen ta' fi ġuħanin. Genoa, għad mhux nafeċ, imma biex. Jiġġieldu għall-ikel tajżek. The place of the crash, quick thoughts, spill blood with my face on the dash. Something still bumping, either slain as a map. They're trying to pull me out, but my brain sat on my lap. I predict my birthday will fall with pain in the lap. I think Christ will smite and high five when I pass. U xamina, Ġerona morna, Ġerona. Issa, għallex għana għaffeċ. Għat li nivjaġaw għadna namlu naqra discussion fuq il-kantan, fuq il-minni preferu. Spread your wings and fly. There's nothing if I ain't got it. Wanna feel for you. Kulħadd għandu l-favoriti tiegħu. Jina bħala karati u Adriano. Tkellemna ħafna